लोकसभेच्या प्रचाराक फक्त 2 दीस उरल्यात. मुखेल राष्ट्रीय राजकीय पक्षांबरोबर हेर वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकीय फुडारी आणि समाज गट आपापले राजकीय दावे करपाक लागल्यात. पळयात राजकीय प्रचारांतल्यो हेर कांय खबरो. पयली सुसज्ज असो बस स्टँडूच बांदून दिवनी सरकारान म्हणून पेडण्या भागान, आनी मागीर मोपा एअरपोर्ट करचो, मोपा एअरपोर्टाचो विचार करचो, मोपा एअरपोर्ट येवचो. हांव तुका सांगता पळय, पूण पीपीपी तत्वाचे न्हू. स्पेशली मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सायलेंट वोटर आसा ते हांव तुका 100% सांगूंक शकता, चॅलेंज मारून हे सायलेंट वोटर आर गोइंग टू टीच BJP a lesson this time for this coming Lok Sabha election. Elections, everybody knows, was called on 16 February as per this order. What happened? After the Gavkar, the components, the voters written asking for police protection, Gundas disrupted that election, that this. Then, again the Chief Minister played a mediator role and promised to have elections, putting pressure that some of their people should be adjusted in the committee because they cannot hold it. They don't have the majority. Putting pressures, giving threats. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.